May you hear his voice as you worship. No see about na si baba ko Israel kafa to de bia birthday yi hwan di asemwa adai thank you musubu nya birthday how what wa no obi afro ya to birthday na msitu wa we abekai ye asemado ni bebrebe ebi da Israel tam krata book we se yi ebi de be se manual yes etumi bobo omo ni ade ankrofo de je fans ma tia mu nyina tia mu se ya na ase nkoma mu nyina da moto aba duru atipi dia munya this time kra me family nka ho bi munya atipi abato ye ntubi wale mu tugu kwa mu tugu nti ye ntubi wale ba je en Ghana television awards so ende ye ya mama ho kwan ne mu ato ade ye kwa enim ni ade ya kwa bai na kase brand na eduro no si aba pa ho se ba mienu tew ni ye kwa enim ne ebenya ho e wo fidie mu ha iraba ket ne iraba ko small girl 4 years and what this is small girl no o moto no na 4 years me ba minim e dey asemo 4 years justice for her thank you wonte wo ho mesra wa abrantie bia akoda me mu na ma akola no kra yese ni asem ketwa ni yeso wontumi kra anwonso fa ho nei nyame adaro ma doctor for ahwe ni manager so tie ni osofo ebetwetwe nkomo afa asem na dese ba bia e de ja ene ade ma bre ma nkoda ma bre na me star story no meka obi die a esiye e wo West Legon dia akyerɛw ni sika a wode akwala no sika ne ma megeye ma nipa no fa no die meka akyerɛw ate no si abo ye nkwana nsɛm a wo ye kase mu dɔso yei ɛna ye kwaku ba ko de betu dwa sɛ wo hwɛ sɛ de nei MPP NDC wo matie simu a political vandalism wo se ha dwene ye papa no ye ne nkwana fa mu a sɛ de IGP ye na dwuma no na ni nye ho ompekora ati ebe na IGP fa de na esi fom ye na ebe ya ho no kora wo ye kase mu
na opiem ewo Gabiedu Demfia wo de atodwa wo hweta motorway ene wa no so a bridge foot bridge papa bia ni so pedestrian ka ye bo wo mo ani wo se ha dwen pa ye na osoafo a wo hwe apom de nsem so wo de atodwa wo akwakwaji ma manu e de wo kyerem se ade a wo behwe na hospitals ahodo ye a ehwe apom de nsem so no maintenance culture no mo fa bi wura mu prekope na ye to ne ma brom na nche na say ha dwene mo ama apom de nsem nkodani ya Mekwaba, give us Adaroma, give us power capsules, give us cold capsules, and after give us a bar mestra, Edeka said Musembro. Found news file, so that no memory that Kuba, as usual, regular panelists say, or better, so now someone was our saga, and one seven will become a caraga. Now, neither says MPP, Mabuni be a tissim, ye jeleo, ye jeleo, be yada. What I say, idea why wo mu didi ja wo mododo DC wo adwuma wo yo wo say dia wo twa mbabuni gutitu de MPP fo adwuma o maye e de adi o machi na ni o so mo nte ase ko titi mu a ye sem de ja ko pam DC oh ma say ni ye DC wo de paba mo kokora dada ye ho nsem aye nsem bebre ye so mo mrante ni bi kura ni a che mo police station ko ja o mo mrante eni na nya sam keto ahokora ne ya police fo no kura bomoden atumi ache de no odi enimu kan no ma wakoma ema odi atudwa se kwan bi aso asomdwe be pie mo na ye ela kwa gbu akwa kire na dwen ho se onum de IDP kurom ha wo ye because wo ma panyin de atudwa so wan tena se ema wo mo nye sa adwuma de that okay data for the see okuma se wo ma panyin kan see that happening ti aso IDP ma wo ma panyin feel so wadara na egu abonte aso wo ntumi nya achi bi akwa gbu akwa se de ID wo nya achi de ne ye ho ho free wo se be ade be achi ho mra. We are talking here of criminal offenses. And so the context is that we are looking at the non-enforcement of laws over a long period of time. And that is why we are now talking of a culture of impunity. So I reject the invitation to discuss these matters without doing historical recollection. I reject it vehemently. Because if we do that, we will not be able to solve the issue. And when you say so, they say, oh, you do the recollections, you are told this is equalization. Well, the other side of the coin is selective amnesia. Those who talk of political equalization are people who lack the courage to confront their own past or misconduct, which is part of what we are discussing now. It's only cowards who run away from a recollection of past incidents that are of immediate relevance to the issues we are dealing with. National Road Safety Ambassador Ghana ha obi anim say Gabiedu Demfia brante de gbadwuma ye na na dwumadie mu ancheche ne tete ya wo de ma wo mu atwumoto ne ka ne ade ade na mu abepi mu nkran wo fine no ano so no so ohu no kra de radio TV ya ka da no kra ye kwa ka wajo ohu ni ye ka se de etwa ka kwa mu anu ano so nya bobọ nkrofo ku wo mo wo se ebe ya ban nwene ho na asemi ya ka bre ya ka na masima so a mo twa ya ko bo minister bi dia mbetu America fa mabodwe street akese akwa baye munye na ntumi mwa na ka akwansia ye koso ho bebiribe no so bete da bia me yam hyehye me nyame nko Ghana fo nyina tema Accra motorway nipa na adoso okwa ne so said ye kai sikunkum nipa wo so na motorway na kuro bia ne ona da bia ne ona bibia ne ho no mo but this time de ne ehu no enyima nyina bakwa ne ho anopa nipa ejina ka kwa ne ho awia enwumre ni petwa ka kwa ne mu no ka ekum ni pa wo motorway so no mesega na ban me pa ne chew se ka me se na da se wonya foot bridge ni bi wo motorway ne so ma ye pa ne chew be bi adwuma ye fu twam wo kwa ne so na moto ekum ni pa ka ekum ni pa no mi daga na fo nyina na mu esega na ba se pa ne chew sienya foot bridge be se enan enum wo motorway ne so a ebeboa ne nipa etwem wo ka kwa ne so motorway so aka ekun omo no eso ate nanum ne de do so do de ade be ba ko pe ne kwan da wo fa ho ne ade nanum ne de ga be wasu nti ba ko bi ana me nu bi a na motorway de ogotwem mo kwan nsusu ntwem mo na osofo ya ohwe apom de so kwakwaji ma menu ya wo de atodwa wo so we said ya this thing wo mo ye wo yi ho no a health centers no emu awo
abaye shoda akoto kai ma wo so mfanya adwuma ye kopenti ho ye mo equipment ene ekuturement so mfanya adwuma wo hweso ye abaye fanti bese abaye adwuma wo twu na ade wo mfa nso ya enti wo mfa nso anti no esisi ho saa ankra wo de abla ha na ha kura wo tena konwa so no antena so ye na antena so akode na konwa de adwuma kura ma kwan ma antena so wala me bebu no ye yasem ye nu wa kire say ba no say mo ama ye niema nkoyi ye nhwe ne ye ma maintenance culture no entena ye widie mu wo ka sa asemi bra na eye na hwe ho two screening vans wo de ema eye ministry of health so mfa moa na yapom de nsam tumi kwale nim maintenance culture de Ghana MC nyina de bia ka ho asem ba wenuma eba mono no se yesane trase e ma ne se wo yetisu a na ye ya yasem MC Director General Ghana Health Service ono ne mantie ne ma ya ne bedi be ye adwuma kese enti ono ahye na pragensem ono ne ye Ghana TB ambassador ahye bo se odi be ye adwuma kama a ye be maintain ya sebe entity mpansam sa maintenance no mpembe bria ya na akoye sikasem baim say yaba no we e baaye no se mo hwe nema kakra aso ye bia sika kakra de be ye adwuma no em se e bank kakra enya de aso bi betena ho ne bia bosume miensa ntem bosume nsia ntem ne ye mfa ahwe nko ho a de be ye adwuma sisi de em se sika no en wo se no so de en so president Adom e bank kakra timigi de se be nya sika ka mo no so de ne maintenance nye de ne kese ye de be ye ho adwuma be di be mfie nso no na ka no gya babia ejira no a enti minister we kura de simple kura nkoso henesi wo bia to ambulance bia si Italy ankode ba mi eso sedan ene hospital equipment no wo hwe duty a wode ba no a wo so wo hu nti aka ho wo po bi obe duty na ade wo tu ambulance ko du de duty bra Ghana na wo yi na fa ko donation no ano no case die na ye ko ye nim ne ade a nti me ya me fro na ya hwede be ko ya kwa minister of information embre ni ho wo de atudwa wo tia sa hwe sade advert ye twaguo na nkwada hwe advert bie hwe billboard ye sim monteso niema hodo egugu so ehye da nya ni kama nkwada ni enya ni kama nkwada adwiri mu na ya yoyo no a wo mo be hwe atoto mra foforo de hye niema yie se da be betimi aboa na yi sa illicit ini na afiri mu na etumi aboa ye se bo de koto dwabra wo mo ye gwangwan awards night ye de to so du ba ko memene dai ene wo de sa asem no de koto dwa. People react to what they consume on TV and radio. And therefore, if we are putting advertisement on TV or on radio, and it is negative, it is antisocial, does not promote our cultures and our values, I think that that's very dangerous to our development. And therefore, we are determined that in 2018, we will take the advertising bill to Parliament, get it passed into law, so that we will regulate the advertising industry so that people don't just put anything. Even the times of advertising, you know, if we're advertising things like alcohol, tobacco, etc., there ought to be a time when you cannot put such ads on television so that our young people are not unduly, or even if you want, negatively influenced. Public relations, yeah, Ghana Drivers and Car Owners Association, Francis appeared here to that. Say, and they DVL for chef from Monday, but the near the bonnet name. Or said, yeah, ye chrome casan can compete. Kwa years I'm senior, dear ya brofu song, one way to trotro. And the bass I can say the brofu ya me, because is my coming my way. But by the actual be, Namukra, quite a fast one bella, there be a more license for. Media crime is for flu, no, must have been to the guitars at the end, when people less dear, dear. What was one more? Now, school say, who do want a war where children for driving school, no. Wa mo fa de krom de ebie fa hise computer mu ne hu na ni so na fa bi wo okra no driving school wo mu nim se de yetre bus ya kese eno truck no wo nim ye enti wo mo hwe no wo mu siesie sa na me ni nyina na ntumi mo awo computer isi DVL no won ko mo be hwe no bia wo de ayi ye kan say twi Hausa ne other languages no na say o mo be ye no seche we say ya driver for no ba o mo be hu senior etie now metimi answer questions because computer ndo do na animu because of sebe omo ya driver for no omo suku sem no enrechire no ntino omo nhwe nanka omo nya de enye hu bibi eman ya driver for DVL kwansefo oh my boy me na me ka se de bre wo fie give us power capsules give us cold capsules give us eba me shamaka cho so ba be ma
num give us power capsules so infections ya wodo no enyi nyina free ho fama na tumi di agro yie na on paso gro ntumi nko yie pa give us co capsules be yi mama ni nyina free ho kokko edokro wo ye duane die nti kokko nya ni nyina e kokko num bi na entumi mo give us about mesai malaria le jaundice ye dro kope binom na mo ba bibie to no wo benya bi ato na tumi adi abo awo yie papa ya kwaba ye koba nsema hodo aka won krata mu ne de brew na ma me fa me de answer twem. Thank you.